Moko kuom jotelo mobalo gi piny owacho e pinje mag Afrika osewach lal mar demokrasia e pinje mag Afrika. Jotelo go oseo sirikande mag Afrika kuom telo mag agoko kanyakla kod rocho ratich jopinjegi. Kotelnegi kod Martha Karua kod Yasin Paul mawuok e piny Senegal, ne giseo telo marach magidwaro ni pinje omi luor katiba matayogi ka jotelo go eko chuogo riwruog siasa mabiro kedo ne ratich josiasa mobalo gi piny owacho mar jiwogi kendo telo negi makare. Tumekuja kuwaunga mkono, tumekuja kuungana na kuleta mshikamano kwenye kukabili changamoto ambazo vyama vya upinzani Afrika vimekuwa vikipitia. Lakini kipekee sana umoja huu unatambua na unao moyo wa kuendelea kufanya kazi na vijana wa Afrika. Tumeona matokeo ya chaguzi jinsi ambavyo vijana wa Afrika wamekuwa wakiondokana na kukataa kufanya masuala ya demokrasia na siasa kwa vile mifumo iliyopo imeendelea kuwaminya, kuwatisha na kuwanyima vijana wa Afrika haki yao ya msingi ya kufanya siasa. Lakini pia tumeona jinsi ambavyo chumi za Afrika zinazodaiwa kukua zimenyima vijana nafasi ya wenyewe kufurahia na kushiriki kwenye uchumi zao, kuwapa ajira na kuendelea kukua pamoja na chumi ambazo zinadaiwa kukua.